Huh? I'm leaving soon. Oh, like 5, 10 minutes. 5, 10 minutes. I'm gonna wrap it up. I need you guys to be fast. I'm leaving right now. I don't know how many people I'm blind in the morning. I'm not a morning person, by the way. I'm very bad. Bia. I'm at the coffee. There come later. Come on, you know. Tell me just for wait. Okay. No. Just 5 minutes. Oh my God, your time though. And Baben, I a cup of warm. Bokolo Martin. I know Guame shall let Jeremy. Thing I didn't eat alone. So, yeah. And a better rush. I'm not in really. This is how life is in this life. Okay. Bia. She go lendun janen. Na boy along. Bia. She go lendun janka live. She go lendun janka live. Bia ka. Te me ton magura ba clear. Em ko ti dia lalat ka no konyam. Ko lalat ka no konyam. I don't know what the heck is not. This thing is not. Can you guys see me? No, the chol. Oh, it's not. Can you see me more now? Ano ba rin yung chunga? Guame ba siya boy long? It's very. I'm here, and I'm not a morning person, like I said. Yo, chị buồn của bạn, cháu có dài, cháu quá mà đợt điện là puch, mà đó bên này. Ok, cháu có bên gua puch gì mà thôi. Anh làm sao mà morning time có con này thì là ring ran khi nhà pen correct. Kai kujo. So cha gwalo yana itan kon chiben. Janan chia gwalo ndu na. Okay. Island girl, the queen of her own, ya kor ganja ne, anabia. So cha gwalo yana iti chiben cha yanok. I love you guys. I love you. Morning time kon yo chwara bo love. In the morning time, Miss Ranker, God could you, I love you, husband, Giana to dual wayan, Kamagwayan. So let me come to the point. They you shout out to Yanuari, the Alta Guija. Manate, she come and manate, she inbox. And she in a bar near Capit Bugwame, the young hatch. I chunk you call Raja de Locona, Tumnica inbox. And take a kell. Kun na me malet kono me. Kia malat ka me damandan Emmanuel. Lwa ka ne ka pala jan luinga jogo. Ela lar ke chi dung tor ko ranyok. But go we be clear ka ne tin kon to la family nya ban. Ka ne to la frene. Do le me chuale Emmanuel. Kon mo to kon ka this well. Taran ke purpose de. Me jal ka je. An ba ya kam na me bia gu jo kon
con này có kiên đông chiran chỉ yêu của chuyện ngay anh lúc mi xóa là rệt có lúc mi xóa là lia cái chả là đó ta lia ran bây giờ long aram kel mà là bớt sensitive anh Bible là mẹ ba cầm xia mà nó nhà bên tha cái Bible mà ba cầm xia mà nó nhà bên tin chỉ bên này cô con mà thằng con có community ban luộc ban Japan luộc ba pal cái mình nhầm before bo cái Bible mà yên ấy tin con thì đóng chừng alert kia đóng chỉ cho nhà kia mà yên chỉ bên này cái video ra mà go luộc information cái cũng I'm very sorry do not even send your money to me I never come here banen cái area đó yes they take a connection cái I don't know who he is ngai no ganore do not give me your money ko nyen ka dial cha ka freeze and we have no idea why and we kono ngajo go shara mi chi mana nya ben nya ben mo agad jikan gad ga jiok a changa ni my own family mi shianen ka Facebook yen chi mare ramishi ben ka Facebook a che ya balwak ate ka ramishi lwak ka jugwal bugyoki jugwal ban ka sha lwak ka Facebook whether jin wada ki jin nyaada ki jin di la ru thank you poina nya ki me mi nyaada de jiong ni je ni ta yon mi chi ko don nanke anta ka Bible ba kam ye ko ma ta kon tina ta ko rai ko kan kon yor pin mun ba biaje ka John bianang mal magwa an guru go te ka me che nyen kun ba lo yo am really sorry chen nyen kun bi lu pa da long ka gwa wa tin te ka 30 minutes John che la ne Jesus healed the lame man guru wol yang aje gwa ko Bible ti ri ma roi ka tik dan so after Jesus returned to Jerusalem I'm sorry kwena waka mediana ba kwen ka togin lini ko most of you guys ngayen togin lini so don't pretend like you don't know togin lini yeah. So after Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holiday, inside the city, near the shepherd gate, was the pool of Bethesda, with 5 covered porch crowd of 6 people, blind, lame, paralyzed, on the porch. One of the men laying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him, he knew he had been healed for a long time. He asked him, "Would you like to get well?" Would you like to get well? That question. Jesus asked the sick person, "Would you like to get well?" I'm sorry. The man answered, "I cannot, sir." The sick man said, "For I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always get there ahead of me." The sick person has nobody to take him to the pool, to go shower. Every time he try his best to get up, somebody have to push him away from the pool. So let's continue. Jesus told him, "Stand up, pick up your mat and walk." Kon dial ta kon ke angel te de ben ko kon. Enaran ti ke angel te la ran power. Ni tor biel ti ri te garkati. Ni en bien ti ri ko diogi kere lana bienu ko. Instant Kajan Guadamo, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking.
But this miracle happened on the Sabbath day. So the Jewish leader object said to the man who was cured, you can't work on Sabbath. The law doesn't know you. The law doesn't allow you to carry that sleeping mat. But he replied, the man who healed me told me, pick up your mat and walk. Who said such things as that? Anga waja lara te wonene ijeli ikap kulu korokel. Ne me kuene neje mando nyaba kana chiema ne nyaba. For Jesus had disappeared into the crowd, but after Jesus found him in the temple and told him, now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you. Then the man went and told the Jewish leader that it was Jesus who had healed me. Amen. An ma kwana na me kwana je rabraba jien ka shene balwoya ka nga je ka yene to go to be a ling. Hie maran nuare. Bible me roja karame taka joy. Rami shiro luang. Ka chade mara wote le hie mana bacha lok. Wuda me mambe ka wuda me shwali Emmanuel waka kokapal. Yen hie mare. Yen hie mare hie mana nyaban. Ka yen hie nyimar maybe. Ka yen jigwal da mar maybe. Ka yen gan malen wala gad waida. I don't know. But chirama dong cha waben che guru wara me betek. Adwera wale da yen kwaka da yen ga fros. Nike wo ishi bombe she ben. Adwera wale wo hienu weather ngaja to buin ki kuja gwar ki kuja chide jale yen ke. Tala rama kwen yone. But an man balarie, yen chia mana nyaba na loy dun koch. Siang edan mete karama dit ko man dit chine ibebel. Mama chine ibebel. Men chine ibebel jane. Cha wudu banyon. Kote lade from the beginning. Shikalat fully. Mi cha wudu banyon is okay, jinchi jina rama dit. Awale. An man balarie, yena itin hiaro dun kwany. Uwe biya nyaban biya luak. It's okay. Lada je. But nyin dolo toda me, anche jiwo dolo toda me, chware ja pol. Ajen poline me. Uwe biya wana ka bang. A biya nyarana biya ke froze. Karami jen luang ni jen. Ka wale biya benchol dar. Kacha na nyuot nyaban. Nyaban dan rigada ki rinyada. Ni ana meche ben ka Facebook tel ti chale bat chama connect. Te connect share contact. Ko nga ke jemi shiran ben ko social media be ke reason. Ne me ko ne ti chale jikan chara mabana la na du majik. Majik chana jenongo gwa. Kanta majik tedi. Nya mo shwale nyaban whether yen shi mana changwan yen ka North America. Ki changwan yen ka Africa gur yen te nuare. Badan man dong de lar my final dong de lar yewu wuda me shwali Emmanuel kwa kam kwaka ko jen arama la comedian ka jen arama ta ko wo da ro da longadi kwa jaga free a jala lor eneran mi do ko koran ban mi di ka ci wudu gol pe nya jen jek ko dir mit dare kon nyaban dare cham ka jekel ni ngan poina mi an man nyaban ki nyi mare ton kon di la nyi gwal bu gyo ka ci ka ben ina me nya lo kwan atela menang sin poinde a chang tela nga kudien de go wo ro dun ni en po nya ma chale nyaban de chole je nyaban lo ka ne ka pal nyaban lo ka ne ka pal nyaban ma shoda da tan yal for good shi ma no mo dara gwa ka jin wada na mo miti ka America ka ti ka Africa ka chiang edan ke ne lin
You were taught to be jacked while a child make a bless? No. Nyama taught a man, Yama taught. Go to take. Go to take. They go, gotta go, I could win any more. Yen Nate in town to take another America where you couldn't quack and stop. Nyaben chat, I see a man. Bedula ma balwa. Bedula taught a more reaction jacka Ethiopia. Ko shara jen ma gwan lene ka mangune gor jay darama gor ka Facebook kono nyama shwale Mary nyame I'm sorry sister but bi shwale Mary chinay ben ka live kon gat jikan amu shi kon nyama to da mo logo ni jen mi shana je lok shi kon do gor gwas mu da shen sina gwa ni man dit che lok do gor ko kono be kono moy ke chien ka gambele ko chiang gad ko chia la te gad yok man gad da run away chara ram chiliu so chiang de jogo ene ram singa contact three people de cha contact nyin kun wo jaka dora na me ki gwa ta sin la ma ko ran ba lok ba sub direct tele yo ram ya mar cham pona nya ki mebo la ba ka Facebook ram mu baban wor yo ko logo baran bulli ran ma balara wo ingane e bi to shere ko ta ka dor logaje I don't like it ko kana nge kana mo gwar gun mi shwali Stephen kwan bugyuk ajene chak which kie ajene cham mi shwali use development awala me kana gwar kon gat ke Allah kwan bugyuk nya ban te ke purpose me dan ko bat chagwa go hiare nyut nyin wude ne me ibina roi ka jegwa dole mo dol ngana wala dol jikan kanya bana nya jikan bat nya ban chagwa she nyada jin man nya bana chiben ka chi run away ka gat jin gwan nya bana chiben gwan len wala nare ka chi run away wude me hia de ben gon ike wo je ne kuje to ike kuje kwen yun ike je na ngara ka yo amu shangara ka kama kanya ben chalas te de ko chalas te de ko do kon kularu wo now chine update nya de na chu update de jen pa ben la di no ku je kwen yone role me tene sin me tene ne ku ne ka magere ne mani role buñ me tasin medan ni one bir an wule so sarasa misidis kwajake Yemen to know in a Nuer community ka gambele. Minna gava yanchi amani nyaban. Mabia mujde mugwa bia wojo. So kuno yanchi amani nyaban gananga jelor. Dole chwali Emmanuel wa ko pal kwa libelon. Ni kon kane right. Nyin ka dial sha ka freeze. Ka jira mama no wo bi you bi ka tol without ko ta dora la ko na gorka. Ta dora la ko na gorka kama nana cause dor ba kon gor. Bible che kwen e jise. Chara mo che hil. Men chawanen chawo jojo ko ngu monongo gwame. Ban me chi jide janen ko chala da gak chawo jogo jin hu gak hu don't make sense werke nya ban ajal kamal nya ban yen chi mana bo bu ko ko bo che ko tung nyu da wone ne chara me chi nyur mandong tele me bele mama jin chi jina ramadit tele me bele arol cha widu sha ban nyon bandu kwala nyadu po nyada no mo la gwan ko naran amaran michi nare chakan ka cha lo guje nei bare nyada a chang te ka yode ji na ka ni jin mama a chi du cha nong ne ala ti ka kan ke nya bana te ka kan aka kam ka nara ka kam ga gwan le na ba yen nuore ton kon ka yen jino so mer ka lam na ngwan ya gwen
do le tor me kwa ka dial cha ga freeze for what ngu chele le te ram shenak ka moy ka jaka luo moy ka jaka buar pi ne jen ba kule chera me che ngwane sham ni ngana an mi an man nya ba ne puch de jog ne mi ne mo je ko kwan kor nya ba na mi da bat cha gwa nya ban chỉ chia mà nó joj nya ban de ji jogo we bu kwer ko beta kel ke ji kuan poina la kwa pre gwa me ko tiema jembot bon me se wal wude me chera ka ta cha wude me hel ka je dole nana ci ali Emmanuel lo ka kon ka pal banke chaka wakame ko chiang edan mi shirya ga jak cha jede ne nya ban bad mi chata ga mi cha George ye ko la jala ka rado dien ba ben ka ji bitega mani chiang kel ka ledu no mo tele mi bi ji duin ka tele bi nak reite ga du ke li bidil dap chi man ta dap ko matoli jogran gwa me jog chik there's a lot of consequence. So when they young you and nature gua yene ti banyal yen chi mana nya ban congratulations loy da che jiak but jeng loy da ka disappointment ko treatment nya me che be going well kara me da ne to dur ata kore chware jamu na mi che la ri chino gur che da wo kor na bo badan ta jin po ni jin Emmanuel mo la le ngwane ke la le ngri ne to ko kien wi tedu kor nya ban wi tedu kor nya ban kwa kudiel ni jin point you take a right to sue anybody. You can sue them. Ko cha nyin ku frost for no reason. Karama logene je. But chia jana wana asin. Dungunu wo yen chia mana nyaban. Ko chia joy ka chia nena gat chagwa congratulations continue. Wude mo shwale Emmanuel waga na epal. Woje tedun ka kwaka. Woje tedun ka tegde. Ko tegde chia bangar ngara te ti cham. Tell me cham. Banka tin teka je ka ken chinyaban ka wajakta ko che George awala mi chi abom chi ataka wo ka gambele naran kana gwaleran kabeje tell a problem changa ni nganbo I will be glad to see how she's doing mi chi apus but yen waratin konto la taka lodge kianta ko lodge ne teriora ka ne ti chalwak but chien luak bupal ike wone ne ichirana yare jek no dunu obara gwa jok ko cha wote ke time tele ne yo put bala pudu ne medire put bielare bietup chene te de tu ne ke ndong de kan ga put I'm very sorry thing didn't go well but God bless your wish andire lat ka gadamo so biata kamal bu kweru ko batakel ke ye nyaban bu kweru ko batakel ke jamana mandong bono mani yene ti chiaro dun jej bo wo ka yene ti la chi mani nyaban amagwa long so bia jal kamal ke je ka gwam bia nangsin chiagan tele mo kwa goro je ba balat ka Facebook goro no dole to da me chwana japol chi me chala ro chwana japol chwana yala de chana me chama ki kuje na mene no chwana rapol ko kon gad jikan kama chata lo anungo chenga dan de liuni jana gadamo bat chi kwere ko che jak che jo jeli ron che jo wo gwina mo che lat te lidwer mama andam ne ban mi shigat ku joy ke chi wat ku joy congratulations bat cha wo pod mo gwa be karama dong chi ka mar ki mar ken dara wada dara gada dara ngu da ponu podu mende kami winmon jin mandit ka me shilat ka leb du gad ka chi mandi run away gad ka gwandien kini gwandien chakek bo ka kan wangdu tin ku jile gwi ka kan tin logi ajane tanetin ku enaran ba lo badan mande lari pona nya ki me yen chi mare
mete ke randa ki dunda mi shuj ranta da chilatin in my generation alwa ka rama chi gore be lwak ko banke chika yen so wana biata kamal bu kwarkos batakel kaye tele mala jiaglo ay gan ma lwa ka neje woja kwa gude no mo chwara ka freeze kwa ka dial ma Facebook ya ka freeze for what eti ka teacher nang tel teacher nang kam ga neje ke nuer community gyo ka ne ya jang ngaje kwendien wala yo kwendien ngai te garana mi cham no go bi ka jal kel wala telaran it's up to him as long to de nya bande ne action banan ko nuer community tinta ka yo de ne banan de ne you how come kin ga da mi tweet ka right way ka ga da mo gwa nanan chenak a shiek there's a lot of consequence kaje de ne guru be dil tweet gwa ni emponya dis de ne nang tin pala o ji menakun so na biata kamal ajena mo na biya nga pala ka chiama awa mal magwa thank you chiama an chien yin kun bu kwen chien yin kun dial bu kwen wang da jen chia ne che to ne ne al gana penyala dung da jien ba yo chien jien ala kwang jien ngan ala rame tet pin okay so biata mal long chloy da cha test yen chiama ne nya ban congratulations chloy da test kwai reala mo nyama mo chale nya lwa ga nei kapal chio de nya lwa ga nei kapal ka bi kwer kos be gwit reitege de gwana tisin gwa long ana biata mal bye bye